Kublai sipon ya piki perlok ki bepe yom new channel upiki 28 mentang adon hang ni haka jaka training jongka MPSS Security Training Center teba ngakwa ban kili pi ki ai jing mentoi pi yo ba pi wan training chagani ke jaka Kaketeng jonga kadai Michael Sangrang ngasong sa na ringdo than West Kasihil District ba ngalawan training hani mentang ngalakut ke training ba kijing training hane kilong ki babha ki kai ki ba bangyo kijing toy ba kalau kawai kalat kalenti yangi bangin yo kam yu jam ba ngadon ke kubor bangan khot ngan wer ki para samla ki ba hapo sopo sinem bakin wan sakane ke training bakin yo ya kata kijing hikai nane bakin yo ya tak yala ki kam ki jam nga galinda kandai chnang na mo put terawan training ini kama sohasan singi gatu dan ne to pas ada dep ini training terus nyau komen oleh karena ini to karu dep ini training dari yo hi janji te mestep ulai janji ki datang te keten kublai sibon kublai ya pisar empat ya kini ki para training le ha hi yo hilang doi te keten kublai sibon nga kerteng son ki pupia ade nang stong sang village West Jentia Hills District ke hagne ka security training bangaya jing muntoy kadai baning konge ka timing discipline mat responsibility ki kai hingi ne ba timing kumno bangin long be ka por swaban poya ka por di konge mat ka discipline bat kabala kadai ka responsibility ki kam ki jam bagi ai ni kum u security guard jadi konge ngar ngom padon sab ye adien ngandala training ini ka po sausan singi te usor mo pi muksor u MD jungi ya ailat nga ikli nga dan ko akam nem te ni kong nga dang artitien nga ong bi nga pat ko akam tengah ko ban experience wa ya kini ka training te ondang ala syam ba ngosok ba kini ka training kumang ayo bagi prolog projor jar ke jela te hadin pat ngan stu ba iong sari nga ba insa ailat biang sa isien i perlok projor prodo persnam ada pitrang sia ben kwa kata kakam tes ko ba wan saka MP SS Training Center apramer that mutlong si wan hakani juga training train lade but kenang bapinyo experience kakam pinyo bet Ipertu yang ada ke first krem ichnang ada na nang rimam thang dewan training ini na so ba sansi siaw jing kai wi yo ini ni le chiboni jing mentoy wi yo i tham tam engu i yosar MD yang i pertu yang ta upendap muksa wad engu ublai iki wa em langki chruwa i wad penyo sakhet ublai iki kate kasap katelen kwa kaman upen yo ya kate kalat kulti ya ki kan control klot engo sakedi yo blai bad em lang ublai chruwa i la kru ni chati dia timun em lang chruwa i la da emi haiwan ikam bad judo jing kermen na chisen ka singa le da poi a chakathong kam da thrang a na do men sen yonga kam jo le engo a ya ka be upa yonga bad ben gi plut sep yonga bad wan no chakani ka training ka yonga. First of all, I would like to thank MPSS Security Agency for giving me this opportunity to come in on this stage that I'm standing here right now. My name is Ibor Miutrino Tudu. I'm from Lamersiang and I'm studying in Shillong. And in this 45 days that I've been staying here, I've got this experience that I got this opportunity from my family who support me so much, and from the instructor and my teacher who are in this MPSS security agencies, that they have helped me, give me the opportunity to have an experience, the skills in this 45 days that I have been staying here. And I would like to thank P. Muksor that he gave us this opportunity for me to stand here and express myself that I have got this opportunity to all the youths who are watching this. In this 45 days, I never thought that I'll be experiencing such moment and memories to make in my life.
I don't want a job though, but like in this 45 days I have get an experience, skills, and everything that I have been desire. And if I want a job, P Mukso will help me this, and then will help me and give me the opportunity for the job that I've been desire for. Thanks to the MPSS Security Agency located at Tan Mutlong Si Pramer, and the opportunity that he has given to all of us. Thanks to everyone who support me and give me this opportunity, my skills and experience that I have been standing here. And just that, in this 45 days, I have learned everything. Thank you. Keteng juga riwayat berubah asa syong ha Soreng ribuai district. Awas ini training wan training kumno ban yo kam yo jam mo thêm ta buồn thì mà cầm cử jam chính tay bong yo ban training sini long ba kumno ngin khat ya kalawai la jong ba ngin yo kam ai play ro ya mes sa kumbala train yang i kai ngi kumno ban discipline kumno ban kai ban rung saki office ya ban ai application ban sakam tujuh ngatu official lambre chno na miska Western Hills District ngawan no hini ki kam ka kena kwa cha hikai mo te balada cha hikai le hab em ke te men sen ko ong ma do man no te hoi ko em te sen ong nga man no dia tang kam ka kena ko cha hikai hende nga em ho te ka thong ko ong nga le do hikai biang kala o ya ki vit ban hoi u cha hikai be yo kam ni ik play yo like rat wada ya luti nga but ik play le ya ka be yo pa yo nga ki pa yo para yo nga but ik play le yo sa md yong i wada i gini galat yo i kam gini galat ka luti u tho ki tho gre i nang ba yong gini training wa training ki i kajing yo experience yo nga ni man wa yo i wa em kam u man i de ki ba him kya i kam yong i hasman hoi u tasui uang na hable de givi hanre to u him kya i ha i semen hi vi am kam le u buram i givi hoi u sarong i hab respect mo hab em ke discipline de dui dai ke pleju Ipertu jonga relasi Charbon nga na motorsia Western Hills District. Nga de wan no hini ha training center MPSS agency Thunthlam te ne wan no hini no ongo yo i kami jam te ne gasi woda kut yang ngani training yong i so bosan sngi woda emi hini kublesi bonsa di phile woda ejeng mot lang phi i wan training i hini nang ba yong phi yo i wan hini te ka jeng em yong ngani training hini Cibun i wo penyo kam piyo jam dede wadap ile ni ngaj kami yo ki yo kam i nuro ile kuble Cibun bitu ipertu jonga beautiful sila sunango na my den Western Hills District de nangkongi engu o yo blai war jusar MD yang i man kamu besar pendap lang muksor man kamu managing director yang i te ngawan no chini wo man training ini has Tan Mutlong Si Pramer Western Hills District jowai kemudian no ini nang ba isar pendap lang muksor no yo pa o kam tus po pun kemen yo sar MD yang i boda chamu inga depan win nomor phone yang a te nomor pa o nang ba status yo bo usar ini status bo to wa em gani galat yo i kam di kro wan training ini ha Pramer te em galat bo to wa i ni kisni to wa sincha sajai kam di kro wa di kam di jam te engus kit yo sar bo order pelaju kam gini gi post gi kam gi kro wan training ini te uyo i te kam gi jam te nga ini kam kena le wan training ini Pramer government no boto wa ite jing lai training jo nga ini man di jing sang jo nga man skin namsen pekermen le nga tu pan jing mo nisar pan kam nisar kemen nisar ira winga uyo i te kam gi jam support jaga jing em jo nga sekmat jing em jo nga wadang pun la sekmat men yo support pen ye dia tu janga to Cibun ki huwa chunga nga ta de ma chunong Eastern Hills District cleared de na chwa u page ni yo jingti bowling bag Instagram page de o page reels te yo wa
Yo MGA training apa translong si primer. Dengan mana kata aku nak utus batch. Itu gua bersih actually gua pajak ni video. Man training ini man gua biang ngomia di. De MI kena le apri training le MI gua di okre. MI gua puyo le. De kepare gitu gua puyo le. Saya bahani seprang yo lagi. De kepare gitu klot ku ini hampir halia borok wi. De dua burom pi borok kepat yo one piece ni training. Yo pi kemenir kai. Jadi tehik baseball. Nengkong angu hopra dari Dusmori nudi digaya di kaju bahini perlok training cuy reference-nya di tikna training cibo di gijing hikai tikna training dewan tinega training tiga location that mutlong pramer that mutlong si kaju abrom hagi gino hikai chong i kau MD kagit ginong ikai ke per tinega training chong i madawan hitine training cibodi gijing ikai montoa gijing im chong i te kacu sa or subscribe hanu channel, like hanu channel, support hanu channel, kam tam hadu dia caprang te komple cibon hai Lesbon 28 ka kertegi na tumung dengan ada na thành thoi dan jan diwan ni gitu te asal ban aku play nega training center juga MPSS và kila ai galat ko ini yo pan ikut ay kana training jungin takasni te hakan ni training sausan sini te bon ni kijing kendo Malaysia am so khara ka tan mar dang dei ka training te masuk tu bangi hap hiban mat kita ke dong tinggi ding yang ni kijing tenju untuk ma dan training kan kapasu kuman patte kalong ba kumne ni asu tu jumut kawai patte ka masuk kuman ka dei ba kum sipa rolok ba iwan training ni asu tu jumut judon te ka kano ka pasnu yang kita hi ka main te tebat kajing simkia ki kena hikai pit ngor yang kuno in respect am la yang ban ko mu ya ke ba ki hikai ba ki la hikai bahai yang ka katahi ba so ai ku le ya sa am ni ro le lang ba ji ba ni ku kan sam lang yo ban training katahi